الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggungan ha kami Islam, yarinay sab kita niyo ha jaman na to ini amuin biadasin angay haway pamya mabutin bulan Ramadan in programa tanwi na to ini lang ta asal nanunoy ito yan tiap-tiap puas asar long talisag upat pa lisag lima damikian puas maghrib damikian day sa puas Isya. Insyaallah subhanahu wa ta'ala bangman in pakaradyan na ini long ta manuytuyan supaya malaguing kahampitan na to daing ha nimat sa lago-lago titilan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo manjari puas daing ha pamuji sarta pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala kahurmatan pagkataan di marungog ha waktu ini sibu dayari ha binaybayan sin hula na to sampay na pa mga sila si musugpat hula malayo atiranan sin ini Facebook iban sin kaibanan kapanyapan long ta mahinang sabab amin maaunin parsugpatan sin kami iwan kamu manjari ha waktu ini sugpat din sin pangadyan na to limabay ha waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala dahin haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala ha suratul Baqarah parman sin Allah subhanahu wa ta'ala wa idha tallaqtumun nisaa pabalagna ajalahun faamsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf wa la tumsikuhunna dhiraran lita'tadu ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا يتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. In ayat ini menunjuki pa pakarajaan sin pagbutas sin usog iban babae amin aundon hay ni kaanyayahan simud halawman niya pasal sin kakahinang amin wala imamu
hatiranan sinsara sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ada po nini subay hatulon sin tiap-tiap hambok deng kato tanyo sabab mataod. Kiyasa ko pansing kita magpakalanggal si mga pakaradyaan ini labi-labi na tuod amuin tampik pa kausugan labi-labi na tuod bang manudsod pa in maumaas sin usog iban sin aso kampung niya maun doon hay ni ilong ta in kaanyayahan tungod pa amin babae. Manjari doon hayaon ingogo sin hinang katantan biya na sinagi uno-uno hinang mo amoy in wala kimog dan hasara inyan katan pag-anyaya sin manusia paginhawabaran niya. Karna ingogo sin hinang magbing patao amin naghinang kani. Nasabab yan, yari kita niyo piyatumtum hinduan sin Allah subhanahu wa ta'ala sim mapatut na to hinangon ha supaya maka-amu atawa makakugdan pa amuin karidaan niya. Inaturan ini subay siya maagad sarta di manjari mahinang amuin tumubo doon haon in kaanyayahan sabab sinsara sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin wala imamu impagdasin hamok manusia jiyatuhan sin hinang haantara sin siya iban sin ini asawa niya. Biyata doon na ini sin Allah subhanahu wa ta'ala wa idha tallaqtumun nisaa pabalagna ajalahun. Biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala laong niya apabila kiabutasan atau biutasan niyo in asawa niyo ya kamu mga kausugan na impagyanong talak doon ini amin panagnaan hati niya pagtawakon simba sa Arab talakan raj'iyan. At inaman jari pa maon na antara nilain pagbalik. Sarta lang niya pabalag na ajalahun ay waqarab na inqida'ul iddah. Amin sumuk na ron hayan in waktusin mapuspus na lang tain iddah. Nabiyita sin Allah subhanahu wa ta'ala فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. Banglaw niya ron haon bat aon pabaya sindu ayaon maghambuk na hati niya balikon sinusog haturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala inasawa niya. Bangsa upama di na damikyan subay reisab impagbuta sa aturan sa rasin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na ingkabtangan pagbukit, bang biya akad akaruntuod, di manjari pakayon. Sabab inhi pagbukit, amon di napagyanan. Sa sumagawa magbutas, hapagsulutan, iwan maghambuok kapag sulutan haturan sa rasin Allahu subhanahu wa ta'ala. At inya pagbutas, iwan paghambuok. Bihad tubukon pagbugit. Naamo yan mga katotay manghuran in subay batukon na to. Laong niya, wasarrihuhunna bima'ruf. Bang isab in kabayaan doon haon, bat labi-labi na rin ha tampik sin kausugan, bat di na siya mabaya ha asawan niya. Nasubay impagbutas, amoy hindi makarihil, mudarat, haamuin bituanan niya. Sababin niya un katantan na muna-muna magtay manghuddaha ka ma Islam. Amura ko man na halal, doon haon impagtiyaon,
haturan sarasin Allahu subhanahu wa ta'ala. Na doon da di maiglaw ta ini pagsumadya bang asal nagsusumadya haway pa nakapaghambuk suwere na mapinda in pagsumadya ito sabab in pagbuta sa karayawan piyag sulutan doon hayaon labay ring haamuin piyag bisarahan marayaw labi-labi na tuod bang siya miabot pasara amin aun tuod lang ta doon haon ini kiarukot dahil nga mga parjanjian piyag amuhan doon haon na labi marayaw, labi hajaman na to ini naon na yung katantan yan. Amo yan to mga palanggungan hakam Islam. Manjari doon haon laong niya wala tamsikuhun na diraran litatado. Ayaw hinangon doon haon in amuin balikon siya sa sumagawa aun doon haon mudarat makabiin doon. Sabab inyaon katantan di kabayaan sin sara. Ampay mga ini di majato mga kataw tay manghuran sabab na muna subay na to hatihon in pagbutas sinusog iban babae hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala labay ring hapiag sulutan, subay bang nagbutas na subay rin nagsusulot. Bihati na turen niya. Bukon amuin, bialo paragbos, amuin long niya, kuntara amuin, biya mga sapanto niya aon jimato biya mga masalahat. Di, inyaon katantan, labay ring hamarayaw, sabab ingkatan sara pianaog sin Allah subhanahu wa ta'ala pabangsa manusia ingkatan hikarayaw hikatanam ang kanaaw ning pagbuta sa supaya ini maagad ingkatanaman sin tiap-tiap pambuk-pambuk ding haamuin laong sin magbibisara hajaman ini ataw laong taha mga kaibanan magbibisara hasupaya ini sumanang dumayaw inamuin tindukanan sin tiap-tiap lang ta naglaki bini bang maawon ha antara nila yung pagbutas damikian di deyad to lang tahi kasasaw na pakaniya. Gamayan in mga kaibanan bihan na magasip pa sila bihan labi luwa na tuod bang mga aon pa doon haon ha antara nila mapatot nila pagsawsawhan mapatot nila ayuputon biya si mga kaanakan. Inanak, labo kung siya pagbabahagian. Aturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala karena inama oiron makapinda kaniya. Intungod pa antara niya iban sin anak niya, siya rin ama dan dihadon niya sampai padlaw akhirat. Damikian day sabi nina. Ina yaon way makaganti kaniya, siya rin ina dan dihadon niya sampai padlaw akhirat, siya rin ina. Iyan, inamuin inamuin mapatot hatihon sing kita, ingatun sing kita. Manjari tungod pa amin bata-bata, wala na iging kapatot sin ina iban sin ama doon ha anak nila. Damikian yung mga kaanakan nila, masi-masiya unda in kapatot bihan sin pag-ama nila iban sin pag-ina nila. Haamuin tungod sin uno-uno kulang kabos kakukunahan nila. Manjari in inaiban sinama yadto amuin magtulong tabang hasupaya dumayaw impatunan sin mga kaanakan. Bihadto in sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na ampayan matod pagkarungukan ta long ta biya luparagbos makasusa sabab biya lupa magunuyaon magtiwas bihani namin guwa niya. Amuin aun deng ha mga kaibanan bihan na gumawa aturan sara deng ha sara pagkawaan haming katanaman nila. Amin lang niya na ayaw ko magsuok maripabay bihan o siya to baitaan pabihan sin sukuran sin layo. Amin di makasuok magtupabay niya kila ini ngaru pabihan.
Dahil ito rin man jari ito yung aturan bihat to. Wala nakalamo da aturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Labi luba na tuod aun kapatod sin ama paanak niya. Aun kapatod sin ina paanak niya. Lamikyan in anak pa ina iwan sin ama nila. Bihat to yan in amuin aturan. Kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala maaun hangan sin pagkamanusia. Long taamin di man jari long taron haon amin kulikuton sin manusia in sara sin Allah subhanahu wa ta'ala paagaron ha amin kabayaan katanaman nila. Amoyad to. Na, bago bos, long niyaroon haon, amin mahinang sabab, maaunin mudarat, salta maaunin pagkuntara, di man jariyad to aunon. Banglaw sin Allah subhanahu wa ta'ala runhan sumulang hayad to naon long tabibingan kanila ada kalari pahadunya ini labi-labi na tuod hadlaw akhirat bang di makapagtawbat yung mga tao amuin long tasimulang haamuin aturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala wa may yaf'al dhalika faqad zalama nafsah na isiusiyo lang in himinang doon namin himinang mudarat leng hambok pahambok biha sarta doon haon isiyo-siyo lang niya inhimen ang hayad to iban amin naon doon haon imuk impagkuntara sindi mabain Allah subhanahu wa ta'ala maaon kalihangkan na iyaw ning pagsulot ha pagbutas di man jari maaon ning pagkuntara nalaon sin Allah subhanahu wa ta'ala bang aon himinang hayad to iyaw ning mudarat timubo kaantara nila ruwa iwan naaunin pag kuntara haantara sin sila ruwa na hisiyusin nagpuunan kanya roonhan laqad dalama nafsa in siya nag-anya na sing ginawa baran niya. Sarta diya napansin Allah subhanahu wa ta'ala runhaon. Pagpahati kato tanyo pagayad, kato tanyo sintuhan na Rabbul Alamin, hasupaya sadya di malupas, in kabuhi na to, doon haamin mahinang sabab sin, di hikatay makato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tattakhidu ayatillahi huzwa. Ayaw niyulong niya, ini hinangon biya mga gaan-gaanon insara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin long sin agi ko kain ito kulikuton bihan doon hakabayaan nila. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Gamayan tumtumaniw long niya. Tumtumaniw in ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala dihil kaniyo. Wama anzala alaikum minal kitabi wal hikmah ya'idhukum bih. Amo tuin subay buhion hapangatayan sin tiap-tiap hambok deng harwa. Amoy in yaon in kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala amin tiyay tayan sin kabuhi sin kita. Kabuhi din di hadunya labi luwa tod kabuhi hadlaw akhirat. Amo na in kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta iban sin pamiat simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasupaya laung sintuhan na to Rabbul Alamin sumangput in pikilanta dumayaw amuin kaayaran tayong katantan mapatut ayaran hasupaya ri malupas in amal ibadat sing kita niyo naamo yan to sarta diak pakita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala wattaqullaha wa'lamu anna Allah bikulli syai'in alim. Kabuga, kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab ingatan niyo, ingkignot kahibal niyo lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw, amuin, hibungat na sinsimod, hibisara. Misan inamuin, lang ta, angan halam simbigi jantong yaon, kaya ingatan na sin Allah subhanahu wa ta'ala katan. Atin niya, wayroon nakatampan bud, long sin, magbibisara. Bang tungod pa Tuhan na to Rabbul Alamin kikita niya ing kahalan sing kita niyo katan masawalong si magbibisara dahil sin CCTV inyaon katan sa tahipakita yan kato sin Tuhan na to Rabbul Alamin haadlaw ka na bang kita rin makapagtawat dan di halaw man sing gumini
inlo paragbus na tubihan nang gaan-gaan ha ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, nang gaan-gaan ha sara sin Tuhan na to Rabbul Alamin, iwan sin lo paragbus na to doon hawak to yon kakitaan na to. Bihani pagita sin Allah subhanahu wa ta'ala, hiasubo kato tanyo bang hisiyo yaon. Narin ako makapelo sana ko imiyan ako saon ni Allah. Bihan. Namang mo kaya pagtawbatan na alhamdulillah. Ini ka mapuas ding ha kataksilan mo pa ginawawaran mo. Amo to. Damikian laong sintuhan na to Rabbul Alamin. Wa idha talaqtumun nisaa pabalagna ajalahunna fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahun idha taradaw bainahum bil ma'ruf. Ini ayat sumuno ini in khitab atau yung piyatudyuhan doon ay nisingkab tangan ini pa mga sila maas sin babae iwan sin usog iwan na sin aso kampung nila katat ba't matao din magjatura hindi kato taniyo halaw man na to ini bang magbutasin anak yaon na biyaban tabuno indua pamilya yaon. Amo hindi makapag inisumad dya marayaw sabab na sibo-sibo nangingirugbihan. Di makapagsuok. Di ingkabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala pagka naaon ng pagsulot, hati niya suway nasulot na. Wayroon na pag ini tipubihan. Amo yan to ingkabayaan sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Na beta doon haon, bangka mo lang niya, ini mamutasi ha mga kababaihan niyo, ang pamiabot niya in amuin ini tubtuban niya sin idda niya, na laong sin Allah subhanahu wa ta'ala, pala ta'duluhun. Ayaw niyo laong niya ini langa inanak niyo usog iban sin anak niyo babae bang kabayaan nila magbalik bihan na ang pahandunhan makaw na pain maas amuin dugalan bihan deng ha amin anak di suway di hinangunin niya to sabab mahinang parkala mabugat haamuin himinang kaniya biya na sinaki balik-balikan ko. Isyusin nagpuunan sin hinang. Hinang yan. Sumo ini injatuhan niya pamudarat. Makarihil mudarat. Makarihil parsagaan. Ingo-go sin hinang yan magbing pataon timagna himinang kaniya. Amo yan to. Na. Hasabab yan. Subay marayaw sadyain hinangon na to paabon ha. Kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biyata sin Tuhan na to Rabbul Alamin, wala ta'duluhun. Ya kamu mga kaamaan, kainaan, aso kampung, sinusog iban babae, bang mabaya, indua, magtiaon yaon, maghambok sila karua, na salta magsulot na sila akatan sing kahalan, kabayaan, tiap-tiap ding hansipak, pansipak, salta limahil doon ha antara nila yaon impagsusun hati sim pagsusun amin natali nila watlabi na marayaw maghambok sila rin sin nagbubutas na subay pagkainakunan gamayan sin family ringan sipak pansipak papag balikon labi-labi na tuod bangaw na mga anak biha hasupaya rin mapulak ka natin family. Batamo at tuwing kakuyakan sin Allahu subhanahu wa ta'ala hasupaya dumayaw magbalik in kahalan nila, dumayaw in ini patunan si mga kaanakan nila, amin wayroon na lang ta biya mga gaggat si mga uno sing kabuhi nila biha. Sababin sila aamo na nagsusulot na biha. Naamo yan to. Atin niya, liyang doon haon, impagyanon, tagwali kanila. Atin niya, tagwali mo na maas, denghan sipak-pansipak, di man jariyad to, maon ha antara
nila imbya mga hika pulak kanat sarab in sarayaw-rayaw amuin nagahambuok doon haaturan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nampahan di madyato haamin mga dikato. Aw nabuok waktu mga katawtay mong huran nakaalo pa kusin pakaradyaan biya si mga ini. Inya to na bukunin puunan niya doon ha amin dua. Dua amin usog iban si babae. Si Mampay Pasara, bihan, hati niya, amin doon pa kulong tanaghinang ha syariah, hawak to. Di matong maung kako, into tao, dua babae manambuk usog. Manjari, pagpasod palomsin, kung lingkod ko naman ito bihan, way pamisan nakalingkod, nagtitindog pa, inhambuk babae bihan imiyan na lang niya, di maauning kasulutan haadlaw inibang di maauning pagbutas. Ay, kolong kumabugat pa karayon parkala yan. Lingkod kolong. Naman jari paglingkod, himantap man, iya subok ko na, ay ikaw na, magmaapdak man lang ko, hisiyo rin kanyurunan, inamuin, magtiyaon. Dua kamuan babae, hisiyoin asawa sinusog ini. Laong sinamin, ini, malaas-laas niya, tulong niya na, anak tulong niya, asawa niya. Ako lang niya inasin, atin na sinamin babae. Natiyawag ko yung sirip, diyan, lang ko sirip, pagwaan na balong ko ini, ambok babae ini. Hati niyan iyalop ko muna amin doon magtiyaw. Iya subuko. Lang ko mayta kamo gimaran mari, pasariya. Ano yung maksud niyo, mayta kamo miyari. Nasimambong na yung babae lang niya. Ini, hiina balong niya nang dadaakan niya ini. Lang sim babae. Na may talog ko paggabihayan to. Ini, uno yan, magbutas na kamo. Di ilong niya, ini, katuan long niya, naglalasa sa kami ni long niya, way kami long niya nagkalog. Nalang kumita kamo miyakad maripa, ini, opisini. Nalong niya hina, mabuka kami long. Abihad tulong ko. Nabangso pa malong kulukusun kamo hina. Hina mo bihan, papagbutasun. Kahagaron niyo na. Naamon na sa inilong niya, masusa kami long niya, bihan. Pasal siya mabuka kami kani. Nalong ko, lingkod kang. Tiyawag ko na sabing sirip. Lang ko sirip pa, pasura mariin namin babaeyan. Na, kapunta na, pasal sinamuin, di kita mabaya, mabulak, bihan. Pagkain nagpuuna namin inaiyat to, na inibiyuntulan ko na sin bisara amin lang ta kakunahan niya hatihon ingaton biya. Pagka nakalingkod na ya, so lang ko kaniya kay nga tamuro lang ko ang isuin usugin eh. Lang niya ho, ukangan ko lang niya. Uno pa lang ko yung panghati mo kaniya. Naukangan ko walang niya. Usugin nilang ko, ukangan mo. Hikaruan niya anak mo. Imbanasin anak mo ini, anak mo ra. Sibo na sila karwa. Ini ikaw lang ko, di ikaw mapatot, manudsod sin parkala nila. Sababin sila, nagkakasi sila. Di mo manjari, bulakon sila, in sila nagkakasi. Sumagawa. Manjari kau lumamod kanila, bang kau makakita kanila, ba't di sila mag-amo? Ikaw mapatot maghalulay, sindi nila pagsulutan. Bihad to mapatot hinangon sin maas. Na, inilaw ko, kaya ingatan mo rin hinang mo, bang uno? Long narito, ano yan to?
Natiyag ko ni nabukipan ko bihan. Lang ko, tiyag ko na hangan niya. Lang ko rahi ba ako maribagid? Uy, lang niya magsiga ka oh. Lang ko kariyan na ba bang ang bagid doon? Nakimaan ako hang sulag anak bagid bihan. Inilang ko in bagid ini. Banglok inilang ko hisantik. Harap maripa pagsisintikan ini. Uning guwa niya. Lang niya malakasan. At ilang ko bang malaka, uning gumawa doon. Kayo. Nabang bahalang ko hibutang ko pakingking mo yun. Kasandalan mo ba? Ay rilong niya. Naingat ka lang ko. Inhinang mo. Amoy inhinang mo kanila ruwa ini. Papagbutason mo. Biya singkaptangan mo kain na rin maaw ning pagsulot bang di maaw ning pagbutas. Na jatuhan mo bukon sa jakingking mo yung sunukon. Tibusan pa ini baran mo yan lang. Kung itilak mo palong sinapinakadyan naman ko rin magtawat. Sabab lang ko, ini ikaw ng hupit kaw. Amuan hindi man jari hinangon sin maas. Nalong niya to, hindi ko kaingatin mga, nalang ko pindahin na, dahil nga bihayaon. Biha, pikil mo lang ko, hinangon mo pa magbalik, lang niya di na. Nalong ko alhamdulillah, nakadto na kam. Bihan inji mato mga katawtay manguran. Mataod pa magjato, habihad to, haamin kaya jagahan sin kami, hakahalan, mataod in maas, manglamod-lamod sin parkala sin anak nila, amin makarihil mo darat, hikapagbulak sin dua magtiaon. In aga mata Islam, hinduan kita hasupaya, sumangput in pikilan ta umamuin hinang taroon na kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala bang nato hadya agaron ning kabayaan sin Tuhan nato Rabbul Alamin paamuhon ini panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in madawhat nato katantan surga daing hatuhan nato Rabbul Alamin. Amo yadto in subay batukon sin tiap-tiap hambuk ding kato taniyo amo hindi nato lupason in waktu nato ha lauman sing gumiini in wakto na to, hiubos na to doon katan maglawag, magpaamo sin hinang amin karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na inayat ini, sabab sing kanaog niya, suy-suy long tiya, hambuk biyeta doon haon, pagtawakon, Ma'akil ibn Yasar, amuin piyabanan niya, imanghud niya, pahambuok long ta ding mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na doon hayaon inamin manghud niya yaon doon halawman niya pagka nakabanan na roon haon naghambuok na iban sin nabanan niya manjari biutasan sila amuin ini banan niya doon hayaon naman jari baya-baya lang ta sampai miugto na inamoy in idda niya bihan naman jari diugalan inamintay manghudusog at ini maksud isabdon haon pasal piyabanan niya intay manghud niya in halawm sin ini uno niya aun na makaayupot ha tay manghud niya aturan syara sin Allah subhanahu wa ta'ala manjari sampay ron hayaon nakabisara siya simbisara mapangkal long ta iyan niya pa'y namin usog yaon iyaluka long niya pag yan luka yaon nabasa sin Arab yalaim at inang biya kato ikaw na insangingi manusia bihat liyasa takaw long niya piya asawa ko pa kayo nini tay manghud ko, pag-ubus ini butasan mo. Nalong naibot patuhan. Di mo na maasawa magbalik. Intay manghud ko. Naroon ha pag himumungan niya yaon, ni maugin ayat, amunin ayat ini, amin biyas sa takain na ito, ida talaktumun nisa, pabalag na ajaluhun na pansikuhun na bimaro,
aw sarrehuhon na bima'ruf sampay pakadulan niya pagdungog niya sin amoy niya to hati niya ini in sabab sin kanaog sinayat pasal sinamin himubungan niya yadto magtuy-tuy siya ini himiwal biyan hati nila ginalong diungog sin Allah Ta'ala in kabtangan ko yadto ay diungog sin Allah Subhanahu wa Ta'ala diungog sin Tuhan ko Rabbul Alamin na inyad tulong niya magtaat to dako pa Tuhan Rabbul Alamin ampan niya na biya balik madtuin amuin tay manghud niya pa amuin banani sawab na kapamung siya long nga ibot pa Tuhan di na yan maasawa mo magbalik di ko napakaw nun kayo mo magbalik nakita ko yan nainyad to si manggop siya sa rundoon iban kiyo yakan day sab siya na ilang sabab sinamuin kaya sangpot sin pikilan niya in yad tutuy bisara niya yad tubukon bisara marayaw in labi marayaw amuin lumag siya sindahan biya din ini kapag inihambok magbalik sintay manghud niya iban sin makapagka sila sa magbalik biya sin kain na tagna bihad to in subay paghinangon sinambok pambok din kato tanyo labi-labi na yung mga kamaasan amuin ayaw mahinang in kita mabista na nanganyaya ha anak ta nanganyaya ha kampung ta amin kita'y magpuunan sin sabab sin mabulak sila atawa naon ha antara nila yung pagbutas pagubos di na sila makapagbalik pasal sin kitain amuin di mabaya maaon yung pagbalik nila ito. Bihan yan mga katotay manghuran na kama Islam na ando kayo yung mga inikatantan biya na sinagi pagbalik-balikan sing kami uno-unong hinang piag mangi sin Allah Subhanahu wa Ta'ala piag marayaw mo siya inyan katantan magbingkay mo yung gugu niya ikaw ini binsanaon sin Allah Subhanahu wa Ta'ala wa may yata'adda hududallah faqad zalama nafsah isiu-siu long niya in dumugtol atawa ini umagpang sinsara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala atawa sumulang hakabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala na matan-matan na tuudin siya nag-anyaya sing ginawaran niya. Na in-anyaya, way hadyawian niya, buat malingkan palawm sinarka, jahannam. Amwad to, insuway na to, pangayuan, magpatilibon pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin di madjari maawon ka to yung mga bihad to. Hangan, labi-labi ng simpagtay manghuda ka ma Islam, na inyaon suway mahukot, dahil hakatan mahukot. Imparsugpatan sing kita hangan sin pagtay manghud ha agama Islam biya sin pagtay manghud sin mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallamamimpya pagtay manghud niyain muhajirin iban sin ansar amin nakalabi pa in paglasan nila haamin sila nakapagtay manghud ding haamuin tay manghud nila lugya long tahang kainahang kama bihad tuin amuin kahugot pag-ayad nila sin amuin parsugpatan nito amun di manjari longta mahinang sabab doon haon timindog atawa kasuran sin mudarat in parsugpatan nito nasabab sinyan in mga parkala magjato biya si maaw ning pagbutas ini aun waktu mahinang pamintangan marayaw amin makapangannal imano siya sin labi marayaw in naghambok din sin nagbubutas sa sumakawa bang isab doon hayan bat labi na marayaw in nagbubutas din sin naghambok bang mayan nagsusulot-sulot amad din subay pakogdanon na to paamuhon na to ha kabuhi na to mga katawtay manghuran ha kama Islam na ini pangadyan ta insyaallah Subhanahu wa Ta'ala kalo-kalo kakanapan ta hawak turo kaing naisab duwaing naisab kahalan insyaallah Subhanahu wa Ta'ala amin mabaya kita lang ta sumangput ini pangadnalta iwan sin pag-agamata patuhan Rabbul Alamin hasupaya in katan sin kakahinang ta
nakabawatok madto pa amin kakahinang piataran simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang nato yadto batukon harap madto kaniya biya nato sin nabatok harap patuhan nato Rabbul Alamin sabab bang kita nagtaat sa Rasul sallallahu alaihi wasallam nagtaat na kita patuhan Rabbul Alamin sabab in pamhu nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam daak sadya sin Allah subhanahu wa ta'ala amod to mga katawtay manghuran na miabot na sabin waktu nato insyaallah subhanahu wa ta'ala hawak tu balik kalo ini doa ingin sa pekerjaan ini bisa rahun na to insyaallah subhanahu wa ta'ala manghumbay ako kanyo katantan aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala sayidina Muhammad wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.